الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم سوف يدور حول هذا الموضوع، ألا وهو الوضوء. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude Allah du'ano ɓurnaɗo tagi fo on, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeɗo, yo Allah waɗu en e maɓɓe. inchallahu yewtere annen ko yiiloto hande e o khutba ɗo na mawdu sattuɗo, ko mawdu ko yowodiri e fi salligi. ko fiyo nun tawata mi ƴetti o mawdu ɗo, haray ko mawdu yawitaɗo moƴƴa non, ko fi hon nun tawata mo ɓeyna hino wawi salligade. kono sen darti nokkeli buyi, sa yehi ka salligeteɗon a yi moko baɓe buyi hino salligo, a taway palje hino e nder muɗum seeɗa. salligi on le ko kanko woni kodde on, sa falama téléphone gol ko Allah subhanahu wa taala. bi ma'ana ko si a salligike a woni e nder laaɓal ngal, si wawa noon juulugol ko juulɗa kon jaɓe. goɗɗo wawata juulugol hara salligi on moƴƴari. joni noon si salligi on moƴƴari, julde nden haray moƴƴari. e hillen andi en fof meɗen ko julde nden goɗɗo adete landitoyede yawmal qiyama. si tawi julde nden regiloyi, Allah no wawi yafade on ti ko lutti kon. si tawi noon ɗon regilari, haray hande kadi woni khusranu dunia wal akhira, kun ɗo haray woni perdi on. joni noon salligi ko laaɓal aranal ngal non, ko be on di anda ko honno salligorte. salligi hawnaki no woodi haray buyi ko ekkitaɓe no salligorte, woɓɓe hara ko janguɓe ka defte, woɓɓe ka hara ko manditiɓe, woɓɓe ka hara yino salligore ni tun salligori non. kono toɓɓere aranere ko yewteten ka fi ka salligi ɓure ko salligi jogi. fadlul wudo, salligi hino jogi ɓure mawɗe si a andi ɗen ɓure ɗon a seedata e salligi. si ɗum non feƴƴi en yewtay ko honno woni ñawore salligi, ko wajibi ka ko sunna. si ɗum ɗon feƴƴi en yewtay shartiji sellugol salligi. sartiji selligol salligi on hino ton, farillaji salligi on kadi haray hino ton. haray si ɗum ɗon feƴƴi en wowlay kadi fi sunnaji salligi ɗin. tawata ɗum ɗon ka nder salligi ko sunna, ko be waɗa, kono sa acci no gasa bonnata ko feƴƴiti. si tawi ɗum ɗon feƴƴi en yewtay kadi ko honɗum e honɗum firtata salligi, ko honɗum e honɗum bonnata salligi on tigi. hara hiɗa andi sa waɗi gotum e ɗin ɗon, haray salligi ma on boni. si ɗum ɗon feƴƴi en yewtay kadi ko honɗum e honɗum tawata ko wajibe e hoore ma ko be salliganoɗa, tawata ko farilla ko be salligane. si ɗum ɗon feƴƴi en yewtay kadi ko honɗum e honɗum tawata hino yiɗanama ya salligo. sa salligaki hina ella, konno hino yiɗa ya salligo sa waɗay ɗin piiji ɗon. haray ko ɗe toɓɓe ɗo mi yewtata inchallahu e nder ɗi mintaji nogay ɗo bi isnillahi ta'ala ka angal jonnugol. wa billahi tawfiq. fadlul wudu, ɓural salligi. qala sallallahu alayhi wa sallam, ɓurnaɗo tagefe ɓe maaki fi ko wiyete ɓural salligi, ɓe maaki wala yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. renata salligi, duumo wondugol e salligi sina aden gomɗinɗo. sa yi'i goɗɗo tawa kala tuma nde salligi makko on boni, so o takkitoyke ha o gayni o yaltata ɗon o ronka salligade, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo haray on ko aden gomɗinɗo. ko nafoore aranere nenni e nafooje ko salligi jogi e ɓural. jonnon ko ya ndar ɗon hoore ma sayiɗa tawa e ɓe gomɗinɓe ɗo. mi takkitoyke hurgo jano ngon, ma hurgo tosoko ngon, ma hendu yaltirila joni, ɗum ɗon waɗa tun directement mi yaha mi salligoyo, mi wonday on salligi ɗon, andu haray ko a aden gomɗinɗo, ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wasallam maaki. on andi hiɓe maaki e hadis goo kadi, wo iza ra'aytum rajula ya'tadul masajida wo fashhadu lahu bil iman,
wo so yi'i gorko himo duumo yahugol ka juulirde sono be teppe makko ɗe mo soti ka juulirde waktuji ɗin fof ko ton o tottoyta nelaɗo sallallah alih w sallam maaki wo seeditane oɗo ko aaden gomɗinɗo ko ima noon noon besonnaki ayno yimɓeɓe min komi julɗo no woodi golle ɗe watta fof seeditano ma ko a gomɗinɗo ɓe seeditanima ɓe seeditanakima Allah seeditanikima ɓe windima ka makko to wonnema ko aaden gomɗinɗo e on hadis noon ɓe inni wo bashiril masha'ina fi zulami bin nuri tami yawmal qiyama wo hee weltinirde ɓen seppay ɓe yaha e niɓe fewndo jangol hiver on naatika meɗen ɗo subaka on neɓatara o metti fi seeɗa weltinor non ɓen immotoɓe ya salligo ɗan ndiyam ɓuɓuɗan hay so tawi wulɗan hino woodi immoɗon jumpaɗeni ɓe magol ɓuuɓol ones ya juuloy ka juulirde wo ɓeeɗo no warani ɓe annora timmuɗo yawmal qiyama Allah wattitano yeyɓe ngol ɓuuɓol ma nginguli ma ɗe loope ma ones ɗo ko ɗum ɗo wonoyta annora timmuɗo ko ɓe natiroyta yawmal qiyama awa neɗɗo kadi duumotoɗo wondugol e salligi on yo andu hara himo jogii ngal ɓural ɗo kadi yawmal qiyama neɗɗo kadi fodde himo wondi e salligi cheytane wawanamo hay e hunde ko fi hon ɗum cheytane ko taga ko e yiite ko ɗanninta yiite wo hande kadi ko ndiyam joni noon sa seytini ko ɓe inni ko ya salligo joni noon si tawi ɗa wondi e salligi on cheytane wawatama folude few ɓe inni goɗɗo so seytini hara mo dari ko yo jooɗo si tawi himo jooɗi ko yaw o waalo so tawi no woodi ka waale si tawi ɗum ɗon fof ala ko yo yaw o salligoyo yaha salligoyoɗa andu a ɗannini yiite wongi e mange par ce que ko cheytane arata huɓɓa yiite e ma seytina wona e colére wi yenna piya waɗa réaction ji joni noon si tawi hiɗa wonde e salligi o wawanama hay e hunde par ce que hiɗa laaɓi ɗiɗi e ɓuure salligi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin wo mofte anɗen ko ɓe noddiroyte yawmal qiyama ko mandeji salligi ɗin min asaril wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal ko nelaɗo anditiroyta mofte maɓɓe ɗe yawmal qiyama ko sabu batteji ko yimɓe ɓen salligotono kon haray différence no woodi hakkunde meɗen e ɗiya moftaji se fof ukkodiroyama yawmal qiyama ɓe maaki wo kala e moɗon wawɗo juutingol salligi mon o yo juutinmo hara na addugol tun ha ka soɓɓundu ɗo a pooɗay salligi on ha hewta dow ga aba hurayra kanko latnoke nde mo salligo addayno ha ka futorɗe dow ga o timmina si tawike ka koyngal kay naɓa ha ka densere dow feƴƴintina few ñalande dargal ko ɗum ɗo wonano yeyi ma jalbendi ko lumbiroyta ka sirate ko ɗum ɗo kay nelaɗo sallallah alih sallam suutiroyta mofte maɓɓe ɗen yawmal qiyama so yi kay si goɗɗo maayi kay ko ɗi partiji ɗo kadi woni ko ɓe waɗata urateri nin kadi tere jeɗɗi sujjayɗe ɗen ko ɗen woni kadi salligi on kadi hino yeeso ngon hino juuɗe ɗen koppi ɗin ɗiɗi tawti kadi e kolli mawɗi ɗin ɗiɗi ka koyɗe ko ɗiɗo woni nde on tigi no sujja ko sujjirta ko tere jeɗɗi si tawi ɗen ɗon tere jeɗɗi fof sujjaari aray sujudu ma on himo manki teral aranalngal ko tiinde nden e kinal ngal nde on tigi no sujja ko tiinde nden haani adade memugol leydi ndin kinal ngal watto ɗon nde ɗa ɓanto noon ka sujudu ko kinal ngal hanɗa ɓantude si tiinde nden ɓanto si on tigi sujji kadi ko yo yongito e hoore juuɗe ɗen balaje makko ɗen wona ya yongito e hoore tiinde nden hara on tino ruka tiinde nden ɗo fiyo ɗo ɓawlu la ɗum noon tawaka e diina ko a yongito e hoore balaje ɗen ɗon sujuɗon ko neeɓi o juutantama amma noon sa yongitike e hoore tiinde nden hay si imam on jangi laabi tati subhana rabbi ala on haray an tawata juutanima tere ɗiɗawanga ko newe ɗen ɗiɗi on tigi sujjira ɗeɗo ko ɗeɗo woni ɗiɗi e tati on nayi e jowi on ko koppi ɗin ɗiɗi jeego e jeeɗɗi on ko kolli mawɗi ɗin ɗiɗi ko ɗetere ɗo woni ko sujjata haray si ɗum ɗo feƴƴi e ɓure salligi on ma hukumul wudu joni noon ko honɗum woni ñawore salligi andi ñawore fof goɗɗo landema ko honɗum woni ñawore ɗum ɗo ko imma innama ko farilla ma ko harmi ma ko yiɗa ma ko sunna ma ko aña amma noon salligi on karamo ko ɓe maki wo ñawore sallibi ko wajibun koko waɗɗi wo yajibu alal muhdisi no faɗɗi kala on tayroraɗo isa arada salata fardan kana aw nafla no waɗɗi kala on tayroraɗo mo salligi mum boni waɗɗike ma hande kadi ya salliga foti a juulay woni julde farilla ma foti a juulay woni julde naafilo haray salligi on ko farilla e hoorema Allah daaliga deftere makko ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila salati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. oɗo dalil holli wondema salligi on haray ko o wajib. qala alayhi salatu wassalam, ɓurnaɗo tagi fomɓe maki, wo la yaqbalu llahu salatu ahadikum iza ahadasa hatta yatawadda. wo allah jaɓata dey julde goɗɗo e moɗon si o tayrorama fodde o salligaki. si goɗɗo heɓi tayre jande nden ɗum ko wiyete kon longal, ma tayre to sokere nden ko ɗum ko fi salligi on. ittugol hendu ma kala ko yaltirta e laawi ɗin ɗiɗi, si ɗiɗo heɓima julde ma nden ne jaɓatake fodde a salligaki. haray koye wakkilo reno ɗen wonden e salligi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ɗum ɗo ɗiɗo piiji si tawi a heɓi ɗiɗo haray woɗɗike e hoore maɗa haray salligagol. no wotton noon wudu'un mandubun, no wotton salligigo hara on noon ko yiɗaɗo. si a waɗimo iɗa mari baraji, kono sa accimo a mara bakkatu. ko mbo woni on salligi ɗon? wudu'un li zicri, salligagol fi jantagol inde allah. a faala jantagol inde allah, julgol e ɓurnaɗo, waɗgol istighfar, askaru sabahi wal masa, duwaji watteɗi bimbi ma kikiɗe, hino yiɗa ya salligo. sa salligike no moƴƴi, sa salligaki kadi bonnata kadi. ɗiɗi, wudu'un lin nawm, si goɗɗo kadi falama yahugol walagol, hino yiɗanamo yo salligo. par ce que sa salligike ha moƴƴi a walike, cheytane ɓadotako ma, haray hiɗa laaɓi pos. ɗon ko yiɗa. no yiɗa kadi neɗɗo kadi simo jangude alquran, deftere allah nden, ɗum noon kadi haray kadi yo salligo kadi, kono ɗon ɓuuri e laɓede. siko deftera ko kamilu timmuɗon ya wondu e laaɓa si salligoɗa. kono karama koɓe gono jeeɓi si tawi hara ko feccere jusu goto wonɗa e jangude, hara ɓittay fi salligagol ngol ta haɗu janga. kono ko ɓuuri e moƴƴude e laɓede kon ko ya wondu e salligi. joni noon o ini ma hiya shurutul wudu, ko honnum e woni sartiji ɗin fi sellugol salligi. awalan al islam, ko ɓe wona julɗo. mo wona julɗo salligi waɗɗaki mo, ko salligi waɗɗi ko aaden wonɗo julɗo. sarti ɗiɗaɓon at taklif, ko helli feede. obligatoire salligi on koye hoore helli faaɗo. amma si tawi ko paykun koyo kun tindine, si kun wawari timminde hina ella bonnanta kun hatta ko yakun jangoya. wo sarti tataɓon anniyatu, ko fiɓugol anniye on, miɗo salligade ɗum ɗo fi dewal. sartina yaɓo on at tasmiyatu, ko bisimmagol, ko wiwgol bismillah. si goɗɗo no salligade no hananimo ka o inna bismillah, na kadi innugol bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ɗum non fo wala ton. na bismillahi rahman, hay hunde ɓeydetake hoore bismillah o. nelaɗo sallallah alih w sallam ɓuuri fof jangugol, kono ɓe ɓeydano hay hunde bismillah o. simplement ko a wi bismillah fuɗɗoɗa salligagol. ko ɗiɗo sartiji nayyi woni sartiji salligi on. ara nun ɗum ko l'islam o, ɓe wona julɗo. ɗiɗi on ko helli feede nden, tati on ko anniye on, naya ɓum ɗum ko bisimmagol ngol wi'a bismillah, hara hay hunde a ɓeyditari e hoore ɗum ɗon. si tawi ɗum ɗon feƴƴi farillaji salligi ɗin, ma hiya faraidul wudu, farillaji salligi ɗin hiɗi ɗuuɗi, hino serta kadi seeɗa, kono no woodi toon jowiji tawata laawi ɗin fop hino fotti e majji. no gasa ɗiya tatiji luttuɗi hara hino lutodira e muɗum seeɗa. farilla arano on ko honɗum ghaslul wajhi, ko lootugol yeeso ngo. karamokoɓe goo e mazhabji goo ɓe fuɗɗori anniyatu, fiɓugol anniye on. ka allah daari ɗo ya ayyuha allazinama iza qumtum ila sala, bimana a fanike immanagol julde nden haray ko ɗon anniye on woni ko natiri. ɓe fuɗɗori ɗum ɗon. ɓeeɗa ɓe fuɗɗori ko allah fuɗɗori kon, faghsilu wujuhakum, loote geece moɗon ɗen jongandema nowru ha nowru, ka fuɗɗonnema ka sukunnum fuɗɗi ɗo kadi ha ka wokkuɗere leyga, ko ɗum ɗo wiyete yeeso ngon. no natori e muɗum wuyɓagol ngol, no natori e muɗum lootugol kine ɗen fop, sorkinagol ngol fof ko ɗo woni ko natori. farilla ɗiɗaɓon e farillaji salligi ɗin, ghaslul yadayni ilal mirfaqayn, ko lootugol juuɗe ɗen ɗiɗi ha ka coɓɓulli. ɗum ɗo haray ko farilla. na no yonti addu ha ka soɓɓunu ɗo tun daroɗon, a feƴƴinay no wolinoɗen nanen ha dow ga, fiiga nelaɗo sallah sallam wi ɗon kala e mon taƙanaɗo fi juutingol salligi on hara yo juuting. alhamdulillah ndiyan no woodi yo on tigi juutin salligi on, hara na non bonnugol ndiyan nan, ko lootugol ha dow ton hara na fantingol ndiyan nan. haray farilla tammon ko mashu ra'asi, ko maskugol hoore nden, ɗum kadi ko farilla. hara na ko goɗɗo ittata joni jogora kufune o ngojungo makko nano ɗo o waɗira ni, na non maskirte few. a ƴettay woni juuɗe maɗen ɗiɗi joƴƴinaɗe ka tinenen ɗo, ka sukunnum fuɗɗi ɗo, dasa ha hewta ka sukunnum hatti ɓawo ga kadi artira kadi.
naɓande aranere nden karamo koɓe no ini ɗen ɗon ko nde farilla amma artirgol ngol haray ɓe buyi ɓe yi ɗum ɗon wonnema ko sunna no woodi noon imamuɓe goo yuɓe sa memi seeɗa e sukkun ɗum haray hino wawa yonugol wano wa sonnajo ni joni so tawi o salligike ha moƴƴi o muurike o taarike ha moƴƴi ɗon o sellanamo ka o ƴetti o mema yoga e sukun ɗum karamo koɓe goo ini no sellira noon woɓɓe no ini hino sella ka o maska e hoore haray ko taari kon si tawi o yawata ittugol ɗum ɗon ha o juuloya farilla naya ɓon haslu rijlayni ko lootugol koyɗe ɗen ɗiɗi ka lootugol koyɗe ɗen kadi haray ko ya lootu dow on ha gayna sakkitora ley teppere nden ko ɓuri e moƴƴude kadi ko junngo ñaamo ngon kadi woni ko junngo nano ngon afwan woni ko on tigi lootirta siko juurowo o juurira ñaamo ngon o yirgira nano ngon o adda kadi ha ka densere dow hara sa lootoyi ley teppere nden haray hande gadi gasi ɗon gadi ko laabi tati sellata kadi ka onti ƴetta koyngal ngal joni sorna udita pompe o moƴƴa ɓay ndiyan no woodi sorna koyngal ngal ɗo yiltidira ɗon fo ɓuuɓa ɗon inna sallike la yirgugol ngol no tawa e farillaji ɗin ko ya yirgu na waɗugol ɗum haysi koyɗen hino laaɓi ɗon alhamdulillah haysi na yiwruɗo golle koyngal ngal no laaɓi ko ya yirgu waɗa junngo ma ngon yirga ɗum ɗon no tawa e farillaji salligi ɗin haray ko no woni ko salligorte si ɗum ɗon feƴƴi farilla jowa ɓon ko honɗum tahlilu lihya haray no tawa e muɗum jagugol waare nden hono jogiiɓe joni waare sukkune nden jagugol ha memina leyga fof wano a lottoɗo longal haray ɗum ɗon kan no tawa e farillaji salliji ɗin e honɗum kadi tahlilu asabiul yadayni wa rijlayni ko jaguidirgol kadi kolli juuɗe ɗen e kolli koyɗe ɗen no woodi woɓɓe gon ton hara ɓe wujota ko nebban sono ɓe hara hakkude ga hino metti hewtingol ndiyam si waɗi tun hoore ɗo joni hakkude ga memata haray salligi on o timmari ko be etoɗa ha salligi o mema hakkude kolli ɗin nder ga fof wano lototoɗo longal si lutti parti hu gotum ka ɓuuɓari haray wonti yandu longal ngal timmari ɗen andi kadi oya arnoɗo kay salligi tawi no lutti wadere wotere ka ɓeɓari ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirnomo yo yaw o fuɗɗito haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi amma sunnaji ɗin mi yowlare ɗo piiji tati masala yirgugol ngol ɗum no tawa ka farillaji salligi attartibu rewnidirgol ngol kadi ɗum ɗon kadi no tawa ka farillaji salligi almuwalat yeccagol ngol kadi hara na lootugol jungo ɗo woto goɗɗo téléphone ma ɗo hara ko al téléphone appel wonɗo important yaha jaboɗama ɗo yewton ɗon 2 minutes si arta continue haray ɗum ɗon sellatano haray a woopi farilla goto rewnidirgol ngol e yeccagol ngol e yirgugol ngol bimana hittingol ngol ɗum ɗon kano tawa ka farillaji haray salligi amma sunnaji ɗin go on taw ko asiwak on tigi yo goso nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki wo sinano fiwata ɓe sattinan ɗe mofte maɓɓe ɓe yamirayno ɓe sanga kala nde ɓe juulota haray yoɓe goso gosagol noon no mari nafooreji tati a siwaku ko matharatul lil fami gogo on taw ko laɓɓinayi ɗum hundu kon majlatul lil basar ko hentinayi ɗum yeeso kadi mardatul lil rabbi ko weltinayi ɗum kadi allahu subhanahu wa taala si tawi goɗɗo himo goso sono ɓe haray himo weltina allah subhanahu wa taala ko ɗum daroton joni si hewtoyi suumaye ɓe ina joni ko hunduko neɗɗo horuɗo ukkoto kon ko ɗum ɗon ɓurani allah e di ko laɓɓintama kon bimana so tawi haray hina suumaye joni bimana ko ya goso hara sa a wowli yeeso yimɓeɓe goto wattama ni ko ɗum si hino aña goɗɗo so ñaami ñamete hara ko ñamete ukkotoɗo haray nayo yaaru ka juulirde fiwata o lorru julɓe ɓen ma o lorra malaykaɓe ɓen ko ɗum ñamugol o basalle sa ñaami koko ƴakkidete e brochette o a duwaka yewgol ka juulirde ha tuma gosiɗa ittuɗa batte muɗum few si tawi noon ɗum ɗon e laaɗo salah sallam makimo ñaami ñamete daggiɗo ukkotoɗo taw yaaru ka juulirde ko on ɗum sikkuɗon neɗɗo fimayɗo si goɗɗo fiimi ha gayni ɗo woodi ko ukkoto ɓura ɗum ɗo so fuɗɗi wiide subhana rabbi al azim ma subhana rabbi al ala wonɓe takko makko ɓen fof ko ɗum ɗo woni ko yaltata e maɓɓe haray a lorriɓe a lorri bani adama on a lorri malaykaɓe ɓe wonduɗa ɓen kay tawata wawata seedugol ɓen ɗon ɓe windantama haray hande kadi ko moƴƴi wata goto landi to si tawi cigarette no harmi ɗum ala hay nokku ka yeddodiraɗon cigarette hino harmi ɗum ɗon si a waɗi a andu a waɗi ko harmi sa acci kadi haray ko harmi kono cigarette bitti faqil ulama kala mo kojo goto watama kafinande ɗon ha o daginanoma ɗum no ɗum woodi hadis go kanela sa sallam maki wo al insanu bunyanullah wo bani adama ko maadi ndi allah subhanahu wa taala mahi wa mal'unu man afsadahu allah huuɗi noon kala bonnuɗo ndi maadi makko joni noon hay moƴƴinayi ɓe cigarette ɓen tigi haray ɓe windi ɓawa ɗo wondema cigarette o moƴƴana cellal ngal kala noon faraɗo humpitade so tawi cigarette no harmi yo allah hollumo fure neɗɗo fimaynoɗo ka laati fure sa yi ko yaltata ɗon e makko kon wallay so tawi ko a fimaynoɗo accitay turki allah yo allah woɗɗintigen o bone ɗon
ɗiɗaɓum ɗum e sunnaji ɗin ghaslul kaffayni ko lootugol newe ɗen ɗiɗi. Lootugol newe ɗen ɗiɗi ha ɗo ɗum kan no tawa e sunnaji haray salligi on kadi. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi aljamu bayna al madmadati wal istinshaq, hawtidirgol hakkude wuyɓagol ngol e sorkinagol ngol, ɗum kadi ko sunna. hara nano salligorte noon wallahi buyno salligo haray faljire hino ɗon seeɗa. Gogo ɓe ƴetta e ndiyam ɗam ɓe waɗa ka hunduko ɓe wuyɓo laabi tati ɓe tutta woni tati. Ɓe ƴetta kadi ɓe waɗa ka hoore laabi ko toni ɗo laabi tati, hundukon tun heeɓi laabi jeego. Ko innanole ko laabi tati. Kinal ngal ɗo kadi e hundukon ko ya naɓi ɗum. Ñeɗande ma nden ka jungo ɗo ko waɗɗa ka on ɗo ko ɗum ɗon bugorta ka kinal woni go'o, watta ɗo kay woni ɗiɗi, watta ɗo woni tati. Nde goɗɗo no salligade sellantama ka ƴetta hondu ndu naada ka nder hunduko, na gosagol wonɗa. Si a waɗay ɗum ɗon ko ya waɗu ɗum ɗon adu a fuɗɗade salligade. Sa fuɗɗike salligi on ko toni ɗin ko wuyɓagol ngol ɗo almadmadatu wal istinsaq ni woni ɗiɗi, ɗo woni tati. Ndiyan ɗan kadi ko on tigi nadirta ɗan ko fofango ngon ko ya poɗuɗan ɗan ƴawa. Ko ɗum si ɓeyni goɗɗo si tawi himo hoori na yo poɗu ha fiwata ndiyan ɗan feƴƴoy bonnanamo korka kan. Amma noon sayi a hoora ko ya poɗuɗan moƴƴa ha ɗan hewta ka duma dowga ka kay sumu dowga. Yaltinira ɗan kadi fofango ngon kadi jittitoɗa ko ɗum woni istinshaq e istinshaq. Ɗum ɗo ko madmada ko wiɓagol ngol. Amma noon ƴettugol hondu ɗum waɗa ka nder hunduko haray ɗum ɗon haray sella few, haray koye wattan hakkille ɗum ɗon moƴƴa. Haray hinano nelaɗo sallallah alih w sallam woni ko salligorno. Hundukon kadi ko laabiji tati wona laabiji jeego. Jonnon sa waɗi hondu ndu nder ton tati, a ƴettigi a waɗi ka hoore toni ɗo kay tati, haray woni jeego, a ɓeydi tati e hoore ko wiyano kon. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi almubalaga, ɗuɗɗingol ndiyam ɗan ka waɗugol nder ga bugagol ɗan dow fiyo lootu nder kinal ngal. No woni karamakoɓe go wi no woni cheytane ka jotto nder ga ka sowinsinta bani adama o, fodde no nder ga hino ɓuuɓi joni haray hiɗa daɗi immorde e bone cheytane. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi ɓe karamakoɓe ɗo ɓe watti yirgugol ngol, kamɓe ɓe watti ka sunnaji. Ɓeyanane koɓe watno yirgugol ngol kaka farillaji. Ɗum ɗon fof haray hina ko lurrindi. Haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi e sunnaji ɗin taslisu alghasle, tammintingol lotande nden waɗugol laabi tati ɓe inni ko sunna. Woɓɓe inni ko ɗiɗaɓere nden woni sunna. Lotande ara nder nde on tigi no loota ko be foppu ɓuuɓa fof yirgue, ɗo woni farilla on. ɗiɗaɓere nden sa addoyi fof be ɓuuɓa fof yirgue, ɗo woni sunna. ɓeya wattoye tammere nden hande kadi ɗum ɗo woni hande kadi mustahab. ɓeɗa inni la aranere nden ɗiɗaɓere nden woni farilla, tammere nden haray ko nden ɗo woni sunna. Tammintingol ngol waɗugol laabi tati haray ko sunna. Si tawi noon ara ndiyanɗa yonata no sellanama ka waɗa lootande wotere, kala ka lootete tati waɗande wotere, condition on noon haray ko be fof ɓuuɓa fof yirgue kadi haray salligi ongo timmi. Nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe salligike nde wotere, ɓe salligike nde laabi tati. No woodi riwayaji goo kadi si sellin ɗi hara nde wotere on pet hara hino selli. Si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray hande kadi e farillaji ɗin ka sunnaji kan afwan, ɓeɗo ɓe addi attartib rewnidirgol ngol. No Allah rewnidirini farillaji ɗin noon an kadi ya rewnidir noon. Har na fuɗɗorgol noppi ɗin sakkitoroya koyɗe ɗen, ma fuɗɗora koyɗe ɗen, arana hoore nden, iwa hoore nden, yaha ka hunduko. No Allah rewnidiri noon waɗirgol nongol kadi haray ko sunna. Jeetati on taqdimul yumna alal yusra, adorgol kadi ñaamo ngon sakkitoɗa nanongo haray ɗum ɗon kadi haray ko sunna. Haray ko sakkiti kon e jeenay ɓum addu'a'u ba'da wudu, du'a jangeteɗon sa gayni salligade. Ko du'a wonɗo très important wonduɗo e nafoore mo buy wattanta hakkille muɗum. Si goɗɗo no salligade haray himo e nder dewal, siko téléphone yo accu ha o gayna. Si tawi ko haala hara na daruri ko lorrata yo accu wolugol ha tuma nde o gayni salligade. Sa gayni salligade no woodi du'a ɗon daɓɓo mo ƴettatama minute goto. Nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki sa jangi on du'a ɗon ɓaawo a salligade, Allah udditante dambuɗe aljanna ɗen ɗe jeetati ɗe fop majje. Subhanallah, komo woni on du'a ɗon ko ayno ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oɗo pet ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sa jangi oɗo ɓaawo a salligade, salligoɗa no haniri noon, wo Allah udditante dambuɗe aljanna ɗen ɗe fop majje jeetati. Yo Allah udditan en ɗe fop majje. No ɓeydi ɗon noon wasada tirmisi, imamu tirmisi o ɓeydi ɗon e karamakoɓe goo allahumma ji'alni min attawabin wa ji'alni min almutatahirin. Oɗo no ɓeydi hoore ɗon. Woɓɓe goo kadi ɓeydi hoore ɗon allahumma ji'alni min attawabin wa ji'alni min almutatahirin wa ji'alni min ibadika salihin. Sa yehoyi ha ɗo haɗa hino ɓuuri e moƴƴude. Kommo kadi ɓeydoy to yeeso ɗon kadi
inna honnu kadi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. haray oɗo kadi no ɓeydoy yeeso ɗon kadi wonande kadi kala faalaɗo ɓeydoygol kadi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ji'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. no yeyi yeeso ɗo waj'alni min warathati jannati na'im ha hewtoy ɗo wattiyano subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. sa yahoyi ha ɗo fa biha wa ni'ma. si wona ɗum dow o aranoɗa wata on ɗon fuutoma. kala quelque soit goɗɗo fa alama yewtude yo habbo ha waɗa oɗo fi yo Allah uditade dambude aljanna ɗen de fof jeetati yo Allah uditan en de. si tawi noon goɗɗo yinni joni Allah nela sallam maki ɗum ɗo fof uditantema goɗɗo ajanima ɗon haala aduna yanke hoy ta jaɓu jabagol ɗon ɗon ha tuma gaynoɗa ɗo. si tawi noon waro tawi o salli o innima assalamu aleykum in wa aleykum salam jaboɗama ɗon continue a dewal ko wonɗa e muɗum. si tawi goɗɗo naati tawi hiɗa julde o inni assalamu aleykum ɗon kanama ko ɓen no yeyi piiji ɗiɗi ko imma ɓanta juuɗe maɗen ka tamuɗa juuɗen ɗo ni waɗani bimana a rutti salmina ma ronka waɗgol ɗum ɗon fap ha tuma salminɗa o innama wa aleykum salam wa rahmatullah. haray noon goɗɗo kay so naati o tawi jama o no julde haray ko ɓuuri moƴƴude o accuɗo hay so nanngari salmingo fi on o dérange e jama o moƴƴa. si tawi noon o andar ɗum ɗon ha o salmini haray enen salminaɓe haray ko wodani en hannde kadi ko jaabitagol. haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi e yewtay ɗo no waqidul wudu joni en andi ko honno ñawore salligi ɓuure salligi farillaji salligi sunnaji ñawoje mum fof hannde kadi. joni noon ko honɗum e honɗum woni ko bonnata salligi. tawata sa waɗi gotum e muɗum salligi ma boni inchallah yewtay ɗum ɗo bada jalsatal istiraha. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. amma ba'd, nawaqidul wudu ko bonnata salligi. no wo toon piiji ko ɓeyna nawaqidul islam piiji sappo ɗin ɗon ɗi yaltina goɗɗo e nder l'islam ñandego en waɗo e fi majji. amma hande ko bonnayɗi salligi on ɓawo salligi ma on moƴƴude. go'o ma haraja min assabilayn, kala ko yaltiri e laawi ɗin ɗiɗi haray bonni salligi. siko yeeso yaltiri bonni salligi, siko ɓaawo yaltiri bonni salligi. a tewi a faji no yaltiri o haray bonni salligi si wona aaden gooto. no woodi woɓɓen toon ɓe allah on jarribori nawnare ittugol hendu ma nawnare yawtugol bawle. si tawi ko sabu nawnare bonnari salligima haray ko woni tun a accay ha leere o yona net yaha salligoɗa. sa gayni salligade tun hendu ndu yalti ma bawle ɗe yalti sabu nawnare ɗum a fillitata ko salligo a continue e dewal mangal. si tawi kadi a naati ka nder julde hara hiɗa juulude bawle ɗen ɗe yalti sabu nawnare ma hendu ndu ndu yalti a wata contrôle de hoore ma few ɗum ɗon taƴaari julde ma nden bonnari jolde ma nden. ɗen toro Allah kala wonduɗo e sifa muɗum yo Allah o dikkimmo. joni noon ko honɗum e honɗum yaltirta yeeso no wodi toon ko wiyete kon albawlu. bawle ɗen maniyu on masiyu on e wadiyu on ɗeedi e ɗo nayyi ko yeeso yaltirta. kala yaltirkuge ɗum ɗo haray bonni hande kadi salligima on. e nder ɗeɗo nayyi ko lotante longal wo ko maniyu on, masiyu on ko awra on pet lotete, wadi on ko hoore on pet woni ko lootete. amma bawle ɗen ko laɓɓingol awra on fof, amma lootagol longal ko sey ko maniyu. ko ɗe fase di'e ɗo nayyi woni ko yaltirta ka ɓubol. dubur on haray hiɗen andi imma ko hurgo jano ngon ma haray toso ko ngon. ɗiɗo kala yaltu kon haray bonni salligima on. ɗiɗi eko bonnata salligi an nawmul mustahrik, ɗoygol luggugol. goɗɗo ɗanoɗo joni ha hira few hara goɗɗo ara joni naata yalta ƴetta goɗɗo yalta hara o andari kaari naati no wona fere yalti. on non so fini hande kadi waɗɗike mo yawgo salligagol. budde jeenayi no e bani adam ka ɗaniɗa o haray hande kadi salligima on boni. joni noon sa fini ɗon no yiɗanama ko a yew salligoɗa hande kadi. tati e bonnayɗi salligi zawalul aqli, ko perdugol hakkil. no perdirɗaki wono si tawi a yaru ha mandal ɗinɗa salligima on boni. si tawi a faɗɗa ko ɓe dagon o piki crise o yani ɗo o faɗɗama ɗo joni kaw ɗiwti ɗo wo ko innumo yo yaw o salligoyo par ce que e mara garanti goɗɗum yaltirari yeeso ma yaltirari ɓaawo. nayi massul farji, memugol awra muɗum on min gayri hailin, ko alda wo heedode. memira awra ma on jungo ma ngon hara ko nder newre nden kadi woni ko memirɗa haray salligima on boni. si tawi noon hara ko ɓaawo jungo ngon haray salligi on bonari. si tawi kadi hara coñcino hakkude jungo ma ngon e awra on ɗon kadi haray salligima on kadi o bonari. hara kadi karama ko ɓen inni hara ko memirɗama ko bi shahawatin, hara ko sabu tuuyo, ko sabu dakamme, ko sabu faale,
waɗirɗa ɗum ɗon kadi haray salligi on o boni. jowi eko bonnata salligi aklu lahmil ibli, ñamugol tewu geloɗi. sa ñami tewu ngeloba haray salligi ma on boni. amma ɗon enen ɓay ɗum ɗon ala toon ko alhamdulillah. goɗɗo landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, enen si min ñaami joni kala konko yiite memi yomin salligo. nelaɗo maki si tawi ko tewu ngeloba ko yon salligo, amma si tawi ko tewu dammi o haray hay si on tigui salligaki. sino yiɗa noon yo on tigui salligoyo sa ñaami kala ko yiite memi, kala ko yiite memi sa ñaami no yiɗanama ya salligo. en yiya joni ley ga inchallah haray ko ɗiɗo woni ko bonnata salligi. ɗiɗo foof haray bonni salligi hande on tigui. no watti ɗon gotum julɗo so yarton ɗini a ridda o yalti e l'islam, so artoyi ɗon hande kadi hara himo salligi noon salligi makko on boni. par ce que en wowlino sarteji sellugol salligi ko so tawi taw hara ko a julɗo o yaltuɗo ɗo l'islam, so arti haray hande kadi koyo fuɗɗito haray salligi makko on. si ɗum ɗon feƴƴi ma yajibu lahul wudu, ko honɗum e honɗum waɗɗani salligagol. no taway ko waɗɗani salligo obligatoire assalatu, si goɗɗo ɗo juulay ko be o salligo, si wonara ko saabu ganto ɗon haray ko yahu o tamo. ɗiɗi ko wiyete kon attawaf, wangagol ngol ka suudu kaaba. yo Allah newnan kala ɓe yahari ɓen no ɓe yara, yewɓen kadi yo Allah newnan ɓe no ɓe ruttora jaɓana yewɓe ɓen fof ya rabbal alamin. ɓeni wo attawafu bil bayti wo ko salatun illa anna Allah subhanahu wa ta'ala ajaza fihi l kalam. wangagol ngol ka suudu kaaba wo ɗum ko dewal ko julde non. no way wa sayi en darni ɗo joni hiɗen julde ɗon andi en wowlata, kono ko woni ɗum ka wangagol Allah dagini wowlugol. himo daginani en ɗon yen wowlu si tawi hiɗen wangade ɗon haray hino dago. toɓɓere sakkitoro nden inchallahu ma yustahabu lahul wudu, ko honɗum e honɗum yiɗana salligagol. hino yiɗa si ɗiɗo heɓima ya yaw salligoɗa, sa salligaki noon kadi amara bakkatu. wo goo zicrullah, jantagol inde Allah, ya yaw salligoɗa ndeɗa jantade inde Allah. ɗum wodi woɓɓe waɗa ɓe askarji hara ɓe mbari waɗugol joni ñande be ñande ɓe waɗa astahfirullah nde laabi wulure, ɓe juula e nelaɗo sallah sallam nde laabi wulure. haray ɗo mi waɗa bayna gawsayni hakkude laañe ɗiɗi, enen nodditiɓe sunna yankoɓe haray ɗen faible moƴƴa moƴƴa e ngal dambugal ɗon. a yeyi ɗo neɗɗo nodditiɗo sunna yankejo o wawata waɗugol salatu ala nabi nde laabi wulure nder yontere nden fof heɓatade ɗon ko ella. a yeyi ɗo nodditiɗo sunna yankejo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir, ko wiya ko yo waɗe laabi temedere e nder ñalla, hara o maratan ndinno fof. jantagol inde Allah ko Allah hon yamiri ɗum. neɗɗo mo jantata ko inde Allah laabiji bus ko nafigijo, hara o heɓi sifa o gotum e sifaji nafigiji ko Allah dal ɗum no. wo wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nnasa, hiɓe yino yimɓe ɓen wala yazkuruna allaha illa qalila, ɓe jantata ko inde Allah si wona seeɗani. si tawi kadi goɗɗo mo faala tabitude yeeso gaño makko ko yo ɗuɗɗin jantagol inde Allah, ko ɗum Allah inni son fotti e ɓen heferɓe fasbutu tabite wazkurullaha zicran kasira, janto ɗon inde Allah ko ɗuuɗi, nodda Allah. ko on ɗo woni giɗo ma, ko woni jatigijo ma, ko woni dandayɗo ma, ko woni renayɗo ma, ko woni aynayɗo ma, hanaka yejjita oɗo. goɗɗo hani jantagol inde Allah ko ɗuuɗi. sa jantigi ande Allah buy, Allah jantoto fima buy kam battu tuungu ga. si tawi noon amara tan jantagol inde Allah, koɗo hiɗa mari tan jogagol téléphone ɗo ɓawo Facebook ɗo, leere goto leere ɗiɗi a yiyi ko makko bano jooɗi ɓawo Facebook, wallahi o wata joɗa ɗo fewta qibla ɗo janto inde Allah, toro Allah, leereji ɗi timmuɗe hara o ronkari. bo ɓeedo yo waɗi hoore mum hisabu, hasiba hoore mum ko laabi jelu jooɗiɗa fewtuɗa qibla, leere ɗiɗi hiɗa ɓanti juuɗe maɗen ɗa fewti Allah, Allah okkoran, Allah dandan, Allah okkoran, Allah dandan, Allah yafolan, ko laabi jelu heɓuɗa ɗum. mais calculi ko laabi jelu ɓawta ɗo wano ɓawo Facebook, wano menen daraɓe ballonɓe match de football ɗum ko 1h30 on 1h20 leere ɗiɗi haɗaɗa concentré a sago annum o match o lannatano. hakke ko tawata a excitiki hande kadi e match on, kono a wata excitade e jantagol inde Allah, toro Allah, nodda Allah, fewta Allah. ñande beele Allah no inudema ene no woodi torotoɗo la yaafuye mi yaafomo, no woodi jogiiɗo haaju ka anga o torolam mi huntanamo, kombo faala ɗum ɗo, faala ɗum ɗo, faala ɗum ɗo. ñande be o noddete, kono amara tan fewtugol oɗo, kono hiɗa mari tan fewtugol ceerno Facebook ma Google, landomo ɗon kala ko faala, hara ko bakkatu winnanteɗa, wallahi na baraji woni ko heɓata. subhanallah. wo ɗiɗi eko yiɗana salligagol kon annawmo, si goɗɗo hewti ka o ɗano yo yaw o salligo. ɓeyni si goɗɗo salligi ha moƴƴi o waligi, Allah ittay ko aynamo, seytane ɓaɗotako mo hatuma nde weeti. tati ko yiɗana kon kadi salligagol aljunub, si goɗɗo yiidi e sonnajo mum ma yiidi e moodi mum ɓawo gueƴe ɓe walike,
himo wondi noon e anni e yiiditugol makko e nder on jemma ɗon kadi ɓe looto yo ado subaka on no yiɗa yo ɓe yaw ɓe salligo si ɓe arta ɓe waalo. si goɗɗo yiidi e sonnajo mum ha gasi o yehi o salliki ko ari wal ɗum noon no ɓeyda doole no ɓeyda kadi courage hande kadi waɗa barki kadi e yiidigal ngal kadi saabu on salligiɗo. si ɗum noon feƴƴi loota salligal o kadi so tawi no lootade longal, si goɗɗo no lootade longal o looti awra o jogandema ka wuddu ha ka koppi o gayni ɗum ɗon few haray no yiɗa yo salligo kadi ha gasa si tawi noon hande kadi o fuɗɗo o lootagol longal ngal. so o acci on salligi ɗon bonnari hay e hunde longal makko ngal. jowi on eko yiɗana kon akluma massathu nar, kala ko yiite memi sa ñaami no yiɗanama ya salligo fi honno sa salliki ha moƴƴi a gosike hara a itti ɗum ɗon. no woodi woɓɓe ñamayɓe goɗɗum luttita ga hara ñiiƴe ɗen hewtoya ga ka ɗakkundin hatti ga goɗɗum yaha ɓiso to naata e nder julde nden tun fuɗɗoɗa ƴakkitugol ɗum ɗon arta sa ñaami ɗum ɗon wawma bonnugol julde nden. amma noon sa gosiki ha moƴƴi ɗum ɗon foppo iwi a yitti batte nebban nam a dero heto yeeso Allah subahanahu wa taala hiɗa laaɓi a wonnaka e ko lorrata e julɓe wonɓe takko ma ɓen a wonnaka de ko lorrata malaikaɓe ɓe wonduɗa ɓen. jeego on eko yiɗana salligagol salliganagol kala waɓutu haysi salligi ma on bonari no yiɗa salligi be salligi nde salligiɗa o haray ko juɗɗen memi kon tere ɗen fop koye bakkato e ɗon Allah on yaforige ma sabu mukum kala waktu no yiɗa ya yaw salligoɗa. no wodi no woɓɓe wawɓe renugol wonda e salligi hina ella kono noon heyɗintinagol kala waktu ko salligi ɗum ɗon kan no tawa e ko yiɗa kon. jeetati on kadi e ko yiɗa kon kadi inda kulli hadasin, kala hewtumande heɓuɗa tayre siko on hendu iwi siko hurgo jano siko hurgo to soko watta salligi hoore ɗum ɗon kadi. minal ɓeyi si goɗɗo kadi o tuuti kadi a tuuti kadi turra yalti foti ko fananade foti na fananade hino yiɗa kadi ya yaw kadi haray salligoɗa. haray jeenayi on hamlul mayyit, si goɗɗo rondike fure haray no yiɗanamo yo salligo. si goɗɗo looti fure no yiɗanamo yo looto longal. mi sendidira ɗon moƴƴa sa looti fure hara ko an fewni fure on an ko a yaw lootoɗa longal ko ɗum woni sunna on. amma sa rondike ma naɓimo wattinoygol haray no yiɗa an ya salligo. yo Allah yaafo mawɓe men ɓen hiɓe jogino ɗum ɗo hiɓe faamuno ɗum ɗo. sa yehino ka ngeru berɗe Fuuta Jalo a tawino hiɓe addi tanko he ɗiɗo e ma siyoje ɗiɗi ndiyam ma tati joɗɗini ka ngeru berɗe ɗon. ɗum ko fi honnon ko fi rondiɓe fure ɓen ma iwrayɓe e koɗoli goo hara ko direct ko ɓe arata ka berɗe fi ko ɓen ɗon salligo juula fure on wattinoya fure on. haɗa koye wattan hakkillu moƴƴa enen gay wonde e rondatako ɗo ka woɗɗi par ce que ga no woodi ko rondo kono sen ƴetti joni wano evere ka surroyten ɗon jogandema ka ƴetteten fure on kaw juulete ɗon ha to no yiɗanama hande kadi sa wattu e dewal ɓaawo ɗum ɗon sa ƴettimo ya yaw salligoɗa na fi haray bonni kono no yiɗa haray kala wonande mewi rondiɗo fure yo salligo kala lootuɗo fure on haray hande kadi yo looto longal. mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan e ndew meɗen ɓen haray ko waɗi mi kontinde hande hutuba o juuti moƴƴa kono noon ko waɗi ko ɓay hande miɗo andi haray ko congé ko ɗum waɗi simi juutinimo seeɗa sina ɗum wowa feƴƴugol 30 haray miɗo yaafini wonande kala joguiɓe haajuji ga e gantoji. mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan e gurnam men ɗam. mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan en battaneji men ɗin no moɓorɗen ɗo ni ka suudu Allah kala wonduɗo ɗo e ande ko Allah woni ittowo ande yo Allah ittanmo ande nde kala ka julɗo ani e hoore adna Allah on fop en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah ittanmo ande makko ne kala ka julɗo nawni ma nawnira e hoore adna Allah on fop yo Allah sellinmo sellinanamo kala ka julɗo ɓila toña toriki Allah yo Allah on solnanmo o soñja e sohlaji ko woni ka meɗen yo Allah on ittan en ɓe mawɓe men fellaɓe barminaɓe waraɓen fop yo Allah waɗɓe yanɓe shahide yeri jogaɓen fop yo Allah jonnitu en ɓe hawraka e muɗum yo Allah ɓeydu waɗugol hijabu e maɓɓe yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kay lamateri fewni nunɗudi hulori Allah yo Allah moƴƴinan e leydi lagine ndin yo Allah moƴƴin kala leyɗe julɓe ɓen fop mi toriki Allah subhanahu wa taala barminaɓe fop yo Allah ɓeydanɓe cellal mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah wurno en koyen julɓe yo Allah ƴettutu en hara koyen gomɗinɓe yo Allah wurno en fodde ɗan gurna no moƴƴani yo Allah ƴettute ñande tawata ko o laakar woni ko moƴƴani mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu firdawside ala geɓal meɗen ɓe mawɓe meɗen jibinɓe e nder l'islam andini e l'islam fatiɓe fop yo Allah ɓeydanɓe jaam e newende kala wonɓe ton e jaam e newende yo Allah duminɓe e muɗum kala wonɓe ton e sattede e lette yo Allah ittuɓe ɗon naɓaɓe firdawsil ala rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.